기도하겠습니다. 자, залбирцгаая. 거룩하신 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. Ариун бурхан минь таны нэгүүлсэл ба хайранд талархаж байна. 하늘은 나의 보호자이고 땅은 나의 발 놓는 곳이라고 말씀하신 하나님을 항상 찬송드립니다. Тэнгэр бол миний сэнти, газар бол миний хөлийн гიშгүр гэж айлсан. Эзэн бурхан таныг би төрөлж магтаж байна. 하나님께서 저희들의 모든 것을 다 아시오니 하나님께서 저희들을 불쌍히 여겨주시고 또 하나님의 말씀으로 저희들을 인도해 주시옵소서. Та бидний бүхэл зүйлийг мэдэж байдаг. Тийм болохоор та биднийг өрөвдөн нэгүүлсэж биднийг удирдах чиглүүлж өгөөрэй. 이 시간에도 하나님 모든 영광을 받아주시고 또 우리 통역하시는 우리 통과 사모님 하나님께서 늘 건강 지켜주시고 은혜 가운데 붙들어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Мөн цагтч гэсэн та биднэртэй хамт байж өгөөрэй. Тэгээд орчилж байгаа тунгаатай ч гэсөөрөлж нэгүүлслээрээ хамтаж өгөөрэй. Тань талархан Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 예, 오늘은 이사야 48장 11절 말씀을 보도록 하겠습니다. За өнөөдөр Исая 48 дээр үлгийн 11 дээр ишлээс эхлээд цаашаа явна. 네. 10절 말씀부터 다시 보겠습니다. 보아라, 내가 너를 연단하였으나 은처럼 하지 않고 고난의 풀무에서 너를 택하였다. 나를 위하고 나를 위하여 내가 행할 것이다. 어찌 내 이름을 욕되게 하겠느냐? 내 영광을 다른 자에게 주지 않을 것이다. 말씀하셨습니다. За 10 дугаар ишлээс нэглээд уншаа. Үзэгтэн мөнгө шиг биш би чамайг цэвэршүүлсэн зовлон зүдүүрийн 100хан дотор би чамайг сонгосон. Өөрийнхөө төлөө үлдэнэ. Учир нь миний нэр яахан гутаагдаж болох вүлээ. Би алдраа бусдад өгөхгүй. 풀무 가운데서 은을 재련하고 은을 녹이는데요. 은이 완전히 그 풀무에서 녹아버리잖아요. Мөнгийг цэвэршүүлэхийн тулд тэр галтай 100хан дотор хийж шатааж цэвэршүүлдэг тийм ээ. Тэгээд тэр 100ханд орохоор мэдээж тэр мөнгө гэдэг одоо металл маань ингээд хайлдаг байгаа. 완전히 녹아버리고 형체가 없어지고. 그런데 우리를 그렇게 은처럼 그렇게 완전히 고난의 풀무 가운데서 망하게 하진 않으시겠다는 겁니다. 하나님께서. Мөнгийг тэгээд хайлуулахаар ямар ч одоо хэлбэр дүрсгүй ийм шингэн болж хайлдаг. Гэхдээ биднийг бурхан болохоор тэр зовлон зүдрийн 100хан дотор бас мөнгө шиг цэвэршүүлнэ. Гэхдээ яг мөнгө шиг арай биш. Одоо мөнгө болохоор ямар ч хэлбэр дүрсгүй болтлоо тэгээд хайлтж байгаа тийм ээ. Тэр шиг болтол арай тэгтэл одоо шатаахгүй гэсэн зовлон зүдүүрийн 100хан дотор. 하나님의 택한 백성들을 하나님께서 택한 백성들에게 은혜와 긍휼을 베풀어 주셔가지고 건져 주신다는 겁니다. Энэ нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр тэр бурхан өөргөө сонгосон ард түмнийг ард түмэнд өршөөл нэгүүлслээ үзүүлж тэр зовлон зүдүүрийн 100ханаас аварна гэсэн үг. 이것은 우리를 위해서 사람을 위해서
그렇게 하는 것이 아니라 하나님 자신을 위해서 그렇게 하신다는 겁니다. Гэхдээ энэ нь болохоор хүмүүсийн төлөө буюу одоо бидний төлөө ингэж байгаа юм биш, харин Бурхан өөрийнхөө төлөө ингэж байгаа юм аа. 그러니까 하나님께서는 하나님 백성들을 구원해 주시고 또 원수들을 심판하시는데 그건 다 물론 우리 입장에서 보면 하나님 백성들을 구원해 내시는 거지만 이 모든 일들은 하나님의 자신의 영광을 위해서 그렇게 일하신다는 거예요. Бидний зүгээс хүмүүс бидний зүгээс харахад Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг авардаг, харин дайсуудыг бол шүүдэг ээ. Гэхдээ ингэж аварч шүүж байгаа нь болохоор мэдээж одоо бидний төлөө хийж байгаа мэт боловч эцэст энэ нь Бурхан өөрийнхөө тэр алдрын төлөө хийж байгаа хэрэг юм аа. 네. 12절부터 16절까지는 하나님께서 하나님 백성들을 능력으로 건져내 주시겠다고 말씀하셨어요. 12-оос 16 дугаар ишлэл хүртэл болохоор Бурхан өөрийнхөө арт түмнийг аврах болно гэдэг тухайг хэлж байгаа. 12절에 야곱아 내가 불러낸 이스라엘아 내게 들어라 내가 그이니 나는 처음이요 또 마지막이다 말씀하셨습니다. 12 дугаар ишлэл намайг сонсогдсон Якова миний дуудсан Израиля би тэр мөн би ихэн бөгөөд би бас эцэс. 13절도 좀 읽어주시겠어요? 13절. 13 дугаар ишлэлээс уншия. Мутар минь дэлхийг суйрлуулан баруун мутар минь тэнгэрийг дэлгэв. Би тэдийг дууслахад тэд хамтдаа зогсдог. 네. 불러낸 이스라엘이라고 말씀하셨죠? 12절 처음에 Намайг 12 дугаар ишлэлээр миний дуудсан Израиль гэсэн байна, тийм ээ. 하나님께서 부르신다는 말을 소명이라고 부르는데 부르신다. 콜링이라고 그러는데요. За тэгэхээр Бурханы одоо ингэж дуудаж байгаа дуудлагыг Бурхан гэж биднийг дуудаж байгааг дуудлага гэж хэлдэг. Англиар болохоор calling. 부르심을 받은 사람이 예수를 믿습니다. За ийхүү дуудагдсан энэ дуудлагыг хүлээн авсан хүн Есүс итгэдэг ээ. 부르심을 받지 않으면 예수 믿지 못해요. Тэгээ ийм дуудлагыг аваагүй ингэж дуудагдаагүй хүн бол Есүст итгэж чадахгүй. 하나님이 부른 사람이 예수 믿고 구원받는 거죠. Тэр Бурханы дуудсан хүн л Есүст итгэж авралыг олдгоо. 그리고 믿는 사람 가운데서 또 부르심을 받은 사람이 하나님의 종이 되는 거예요. За ийхүү дуудагдсан хүмүүсийн дундаас бас дуудагдсан хүмүүс нь Бурханы зарцнаар болдгоо. 부른 사람에게 하나님께서 무엇을 주시죠? Бурхан дуудсан хүмүүстээ юу өгдөг вүлээ? 사명을 주시죠. 사명. Даалгавар, үүрэг даалгаврыг өгдөг. 사명이라고 하는 것은 반드시 해야 할 일이 있는 사람이에요. 반드시 해야 할 일이에요. 사명은. Үүрэг даалгавар гэдэг нь болохоор заавал биелүүлэх ёстой зүйл юм. 사명을 충성스럽게 잘 감당하는 사람에게 하나님께서 뭘 주시는가요? За тэгвэл энэ үүрэг даалгавраа итгэмжтэйгээр биелүүлдэг хүнд Бурхан юу өгдөг вэ? 여러 가지 은사를 주세요. 은사. Янз бүрийн бэлгүүдийг өгдөг, сонслог бэлгүүдийг.
그 은사를 또 잘 사용하는 사람에게 하나님께서 뭘 주십니까? Тэгвэл тэр сүнслэг бэлгүүдийг сайдар хэрэгэлдэг, ашигладаг хүнд Бурхан бас юу өгдөг вэ? 능력을 주십니다. 능력. Хүч чадлыг өгдөг. 사명이 없는 사람은 없습니다. 사명이 다 있어요. Үүрэг даалгаваргүй хүн гэж юусоо байх бүгдд нь байдаг. 내가 불러낸 이스라엘아, 내 말을 잘 들으라는 거예요. Наадад Бурханд юу гэсэн бэ? Миний дуусан Израилаа намайг сайн сонсоо гэж. 나는 처음이고 또 마지막이다. Би бол эхэн бөгөөд эцэс юм аа. 시작과 끝이죠. Өөрөлдөл эхлэл ба төгсгөл гэсэн үг. 구원의 시작과 구원의 완성이에요. Энэ нь болохоор юуны эхлэл төгсгөл юм бэ гэхээр авралын эхлэл ба төгсгөл юм аа. 하나님의 택한 백성을 구원하시기로 예정하시고 영원한 천국까지 안전하게 하나님 데려가시는 거죠. Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг аврахаар урдаас тогтоож тэгээд тэднийг авраад дагуулan явж тэр мөнхийн амьд хүргэдэг. 그리고 모든 일의 시작과 끝이 시작과 완성이 하나님으로 말미암아 된다는 뜻입니다. За тэгээд зөвхөн авралын хувьд ч төдийгүй бүхий л одоо үйл явдал бүхий л одоо юмс үзэгдэл бүхэл зүйлийн эхлэл ба төгсгөл нь Бурхан юм аа. 계시록 1장 8절에도 말씀하셨어요. Илчлэл 1:8 дээр ч гэсэн хэлсэн байгаа. 나는 알파와 오메가이다. 지금도 있고 전에도 있었고 장차 올 자이고 전능한 자라 말씀하셨어요. За тэгэхээр 1:8 дээр байгаа байсан мөн хожим ирэх төгс хүчит эзэн Бурхан Альфа ба Омега нь бий байгаа юм хэмээн айлдаж байна. 하나님이 시작하셔야 일이 되는 것이고 또 하나님께서 도와주셔야 그 일이 완성되는 겁니다. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг гэвэл Бурхан өөрөө эхэлж байж л тэр Бурхан эхлүүлж байж л тэр зүйл эхэлдэг. Тэр одоо ажил юм уу, ажил хэрэг юм уу, эсвэл тэр юмс үзэгдэл эхэлдэг бахнэ. Тэгээд Бурхан өөрөө тусалж байж л тэр зүйл одоо бүрэн гүйцэд болдог. 13절에서도 내 손이 땅에 기초를 놓았다. 또 내 오른손이 하늘을 펼쳤다. 내가 불러야 그들이 함께 일어선다는 거죠. 13 дугаар эшлэлээр ч гэсэн мотор мань дэлхийг суйрлуулан баруун мотор мань тэнгэрийг дэлгэсэн. Тэгээд би тэднийг дуудахад л тэд хамтдаа зогсож чаддаг гэж байна. 하나님께서 명령하시면 다 한꺼번에 다 복종하는 겁니다. Тэгээд Бурхан л тушаах юм бол бүгд одоо нэгэн зэрэг захирагддаг. 복종하지 않는 피조물은 하나도 없어요. Түүнд захирагддаггүй бүтээл гэж нэг ч байхгүй. 온 우주 만물 또 지구상에 있는 작은 벌레
곤충, 미생물, 바이러스, 모든 게 다 하나님의 명령에 복종합니다. Энэ ертөнц хийгээ тэр ертөнцид байгаа бүхэн энэ газар дэлхий дээр оршиж чөчөөхөн жижигэн хорхой шавж үт тэр читгэл вирус ян хүртэл бүгд бурхны тушаалд 그러니 захиагддаг. 그렇기 때문에 내가 부르면 그들이 다 함께 일어서는데 바빌로니아에서 포로 생활하는 백성들이 해방된다는 것을 의미하고 있습니다. Тэгээд тэднийг би дуудахад тэд хамтдаа зогсдгоо гэсэн тий. Би одоо өөрөөр хэлбэл бурхан тушаахад бурхан тэднийг дуудахад бүгд босож зогсдгоо. Энэ нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр тэр Вавилонд олзлогдоод тэр цэцлэгийн амьдралаар амьдарч байгаа өөрийн ард түмнийг бурхан аварнаа чөлөөлнө гэдгийг иш үзүүлэн хэлж байгаа. 14절부터 16절까지 좀 읽어주시겠어요? За цааш нь 14-өөс 16 дараашлыг уншъя. Бүгдээрээ цуглаж сонсогдсон. Хинэн эдгэрийг тунхагласан бэ? Эзэн түүнийг хайрладаг. Тэрээр хүснээрээ Вавилонд үлдэж мутар нь халдыйчүүдийн эсрэг байна. Би айлтсан. Би түүнийг дуудаж, би түүнийг авчирсан. Тэрээр замдаа амжилттай байна. Надад ойртон ирээд үүнийг сонсогдсон. Би эхнээсээ нууцаар яриагүй бөгөөд энэ нь болох үеэс би тэнд байсан юм. Эдүгээ эзэн бурхан намайг болон өөрийн сүнсийг илгээв. 아멘. 네. 14절에 너희는 다 모여오라고 말씀하세요. 14 дэх эшлэлээр та нар бүгдээрээ ирээд сонсоо гэсэн. 여호와께서 그 사람을 사랑하신다. Тийм эзэн түүнийг хайрладаг. 그 사람이 하나님의 기뻐하시는 뜻을 바빌로니아에게 행할 것이다. Тэгээд тэр хүн бурханы хүссэн зүйлийг Вавилонд үлдэх болно. 그 사람은 누군가요? 그 사람. Тэр хүн тэр гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа юм болоо? 이 사람은 역사적으로 페르시아의 고레스 왕입니다. Түүхийн хувьд бол тэр гэдэг нь Кореш хааныг хэлж байгаамаа. 하나님께서 고레스를 페르시아 왕으로 세워가지고 바빌로니아를 멸망시키죠. Бурхан Корешийг Персийн хаан болгож түүгээр дамжуулан Вавилоныг устгасан. 그리고 바빌로니아의 포로 생활하고 있는 이스라엘 백성, 유다 백성들을 해방시켜주죠. Тэгээд Вавилонд боолчлогдож байсан Вавилонд цөлөгдсөн байсан өмнөд юдачуудыг аварсан. 고레스는 чөлөөлсөн. 자기 나름대로 정치적인 일을 하는 겁니다. 자기가 통치하는 거예요. Тэгэхээр Кореш бол мэдээж хаан учраас өөрийнхөө одоо хүсэл тааллын дагуу өөрийнхөө хүснээр тэр улс төрийг хийж тэр улс орнуудыг захирч байгаа тийм үү? 그러나 그 고레스 뒤에 계시는 하나님께서 고레스의 마음, 또 고레스의 정치력, 또 고레스의 여러 가지 상상력, 그걸 다 하나님이 주장하시는 거죠. 하나님의 능력으로. Гэхдээ тэр Корешийн ард болохоор бурхан түүний одоо тэр Корешийн зүрх сэтгэл тэгээд улс төрийн тэр хүч чадал болон тэр сэтгэлгээ сэтгэхүй зэрэг бүгдийг нь бурхан удирдах түүгээр энэ бүхнийг хийж байсан. 그리고 고레스가 하나님이 기뻐하시는 뜻을 행한다는 거예요.
нэг хийсэндээ Кориш яг бурханд тааламжтай зүйлийг хийж байсан гэсэн үг. 고레스는 예수 믿는 사람 아닙니다. Тэг Кориш бол одоо Есүст итгэдэг хүн биш. 고레스가 구원받은 사람 아니에요. Кориш бол аврагдсан хүн биш. 그러나 15절에 있는 것처럼 하나님이 말씀하셨고 또 하나님께서 그 사람을 통해서 이스라엘 백성들 구원해 내시는 겁니다. Тэгсэн хэдий боловч 15 дугаар эшлэлээр хэлсэнчлэн бурхан түүнийг дуудсан. Тэгээд тэрээр одоо бурханы хүснийг хийсэн гэж хэлж байна. 하나님께서 고레스를 도와주세요. 그러니까 고레스가 하는 일들이 다 형통하다는 겁니다. Бурхан өөрөө тэр Коришт тусалж байсан учраас түүний хийжсэн үйл хэрэгмүүд амжилттай болж байсан. 하나님께서 은밀하게 말하지 않으시고 다 드러나게 다 공개적으로 말씀하신다는 거예요. Нааш нь харах юм бол бурхан нууцаар яриаггүй. Бүгдийг ил дод ярьсан гэж хэлж байна. 하나님께서 이사야를 통해서 하나님의 말씀을 백성들에게 전해 주시는데 다 아주 구체적으로, 역사적으로, 시대적으로 정확하게 다 공개해 주시는 거예요. 비밀을 다 공개해 주시는 겁니다. Бурхан Исая шүтэлчээр дамжуулан ярьж байсан. Өөрийнхөө үгийг хэлж байсан. Тэр бүхэн нь болохоор тийм нууцлаг байдлаар биш. Цаг хугацааны хувьд ч гэсэн, түүхийн хувьд ч гэсэн, ан талын хувьд ч гэсэн бүгдийг нь яг ил тодоор ярьж хэлж өгч байсан. 17절부터 19절 좀 읽어주시겠어요? За цааш нь 17-оос 19-ыг уншъя. Чамайг зөлөгч Израилийн ариун нэгэн эзэн ингэж айлтаж байна. Чамд тустайг сурган, чамайг явах замаар чинь удирддаг эзэн бурхан чинь би байна. Тушаалуудыг минь чи анхаардагч болоосай. Тэгвэл амар тавин чинь гол мэд, зөвхт байдал чинь далайн давлгаа мэт байхсан. Үр удам чинь элс мэт, өөрөөс чинь гаргасад элсний ширхэг мэт болж, нэрсэн оршихугаас минь хизээч таслагдахгүй, устгагдахгүй байхсан. 네. 17절에 하나님이 내 구속자이시고 이스라엘의 거룩한 분이시다 말씀하셨어요. 17 дугаар эшлэлдэр бурхан бол чамайг золигч Израилийн ариун нэг юм аа гэсэн. 나는 여호와 너의 하나님이다. Би бол эзэн бурхан чинь байна. 하나님은 여호와 하나님이시죠. Тэгээ бурхан бол эзэн бурхан тийм үү? 여호와라고 하는 뜻은 무슨 뜻이라고 그랬습니까? За энэ Яхова буюу одоо эзэн гэдэг нь ямар утгатай билээ? 출애굽기 3장에서는 모세에게 여호와는 내 이름이다 이렇게 말씀하셨어요. Гэтэл намын 3 дугаар бүлэг дээр бурхан хэлэхдээ эзэн гэдэг нь миний нэр юм аа гэсэн. 여호와라고 하는 뜻은 약속대로 구원하신다라는 뜻이죠. 약속대로 Яхова 구원하신다. буюу Яве гэдэг нь амлалтан ёсороо авардаг гэсэн утгатай. 하나님은 무슨 뜻인가요? 하나님. Тэгвэл бурхан гэдэг нь ямар юм бэ? 하나님은 유일신, 하나밖에 없는 신이다. 능력의 신이라는 뜻을 갖고 있죠.
Бурхан гэдэг нэрийн ард ямар утга байгаа вэ гэхээр цорын ганц бас төгс хүчит гэсэн утга агуулгадж байгаа. 그래서 여호와 하나님이 내가 바로 여호와 하나님인데 너를 가르쳐 유익하게 하고 네가 가야 할 길로 너를 인도하는 하나님이라는 거죠. Тэгээ бурхан хэлж байгаа тийм ээ. Би бол чиний эзэн бурхан байна. Тэгээ би чамд тустайг сургаж чамайг явах замаар чинь удирдах чамд зааж чиглүүлдэг бурхан байна. 중요한 두 개의 단어가 있어요. Энд хоёр чухал үг байна. 우리를 가르쳐 주시는 하나님이시라는 거죠. За нэгдүгээр нь болохоор биднэрт зааж сургаж өгдөг бурхан юм байна. 하나님은 계속해서 우리를 가르쳐 주세요. Бурхан бидэнд үргэлж зааж сургаж байдаг. 하나님의 귀한 종들을 세우셔가지고 бурхан 하나님 백성들에게 끊임없이 하나님 말씀을 가르쳐 주시는 거죠. Бурхан өөрийнхөө тэр эрхэм хүмүүсийг эрхэм зарцнараа илгээж өөрийнхөө ард түмэнд байнга зааж сургаж байдаг. 그리고 하나님은 우리를 인도하시는 하나님이세요. За бас бурхан бол биднийг удирддаг бурхан юм. 하나님 우리를 인도하십니다. бурхан биднийг удирддаг. 어떻게 하나님의 인도를 잘 따라가시는가요? За та нар яаж вэ? Бурханы удирдлагыг сайн дагаад явж байгаа юу? 양들은 목자의 인도를 따라가죠. За хонд бол хончныхоо удирдснаар сайн дагаад явдаг. 그런데 양들이 다 목자 인도를 잘 따라가는 건 아닌 것 같아요. Гэхдээ бас тэр хоньны сүрэг бүгдээр сайн дагаад явдаг биш юм шиг байгаа юм байна. 목자의 그 음성을 싫어해가지고 또 목자가 인도하는 게 못마땅해서 원망불평하는 양들도 있습니다. Тэр хоньны сүрэг донд бас тэр хончныхоо дууг сонсдоггүй, хончин дуудахад дургуутдаг. Тэгээ хончныхоо удирдлагыг бас одоо эсэргүүцдэг. Тийм хонь бас байдаг. 또 목자를 떠나서 달아나는 양들도 있어요. Бас хончноос салж тийм ээ зүхтааж явдаг. Тийм хонь бас байдаг. 그럼 어떻게 될까요? Тэгвэл одоо юу болох вэ? 우리 여러분들은 몽골 분들은 그런 걸 잘 이해하시잖아요. 양이 목자를 떠나가지고 혼자 저기 초원에서 혼자 돌아다니고 있으면 어떻게 되는 겁니까? Та нар бол одоо сайн мэдж байгаа ах тийм ээ монголчууд учраас. Тэгээ хонь одоо сүргээсээ тасраад тэр хөдөө хээр ганцаараа явж ивэл юу болох вэ? 비참해지는 겁니다. Тэгээ үнэхээр одоо өрөвдөлтөй байдал орно. 그러니까 이 하나님의 백성들이 하나님의 음성에 귀를 기울이지 않았다고 말씀하시는 거죠. 여기 18절에 내가 나의 명령들에 귀를 기울였더라면 그렇게 말씀하셨죠. 18 дэршлиг харах юм бол тэр хоньнууд нь нэгэсэндөө Бурхны үгийг сонсоогүй, тушаалуудыг нь анхаараагүй байна. Тэгвэл тушаалуудыг минь чи анхаардаг ч болоосай гэсэн байна. 여러분 주일날 교인들이 예배당에 와서 뭐 합니까?
Та бүхэн бас одоо итгэгч нар эзний өдөр сүм чуулгандаа ирээд юу хийдэг вэ? 사람들 만나러 오는 건가요? Хүмүүстэй уулзах гэж ирдэг юм болов? 아, 우리는 커뮤니티 처치다. 예, Бид нэр бол одоо хамт олон чуулган юм аа. 우린 교제하고 사랑이 넘치는 교회다. Манай чуулган бол маш хамт олон учраас биентэйгээ ингэж нөхөрлөхийг чухалчилдаг. 아니, 주일날 성도들이 교회 점심 먹으러 오는가요? Эсвэл итгэгч нар одоо өдрийн хоол идэхийн тулд эзний өдөр ирдэг юм болов? 그건 아닙니다. 그거 아니잖아요. Тийм биш үсттэй. 우리는 하나님을 만나러 나오는 겁니다. Бид нэр бурхантай уулзахаар чуулгандаа ирдэг юм аа. 하나님과 교제하는 것이 첫째고 제일 중요한 거죠. Бурхантай уулзаж нөхөрлөх нь хамгийн чухал бөгөөд хамгийн энт тэргүүний зүйл юм. 하나님의 음성, 하나님의 말씀을 듣기를 원하는 거예요. Бурхны дуу хоолойг сонсож бас бурхны үгийг сонсохын тулд сонсохыг хүсэж ирдэг. 그게 핵심이고 그게 생명이에요. Энэ бол одоо хамгийн гол сүмэн бөгөөд бидний амьдрал юм. 목사님 얼굴 보러 오는 거 아니잖아요. Бид тэр пасторынхаа царайг харах гэж ирдэггүй. 근데 예배당에 와서 하나님의 음성을 듣지 못하고 하나님의 말씀을 듣지 못한다고 하면 이제 큰 문제가 생기는 거죠. Тэгэд эзний өдөр сүм чуулгандаа ирээд бурхны дуу хоолойг сонсож чадахгүй, бурхны үгийг сонсож чадахгүй байх юм бол одоо асуудал гарнаа. 하나님의 명령에 귀를 기울였더라면 너희 가운데 큰 평안함이 있었을 것이다. 말씀하시잖아요. 18 дээр хэлсэн байх шүү дээ, тийм ээ. Тушаалуудыг минь чи анхаарсан ч болоосой. Тэгсэн бол амар тайван чинь гол мэт байх байлаа. 하나님의 말씀을 듣는 거, 그것이 하나님 백성들의 의로움이라는 거예요. 그게 의라는 거예요. Бурхны үгийг сонсох нь Бурхны ард түмний хувьд зөвхт байдал нь гэж хэлсэн байна. 19절에 내 자손이 모래 같았을 것이고 내 후손들이 곡식 알갱이 같아서 그들의 이름이 끊어지거나 없어지지 않았을 것이다. 말씀해 주셨어요. 19 дэх дээр үр удам чинь нэлс мэт өөрөөс чинь гаргасад нэлсний ширхэг мэт болж нэрс нь оршихугаас минь хизээж таслагдахгүй устгагдахгүй байсан. 불순종의 결과죠. Нэрийн нь бол дуулуургүй байдлын үр дагавар байна. 하나님은 우리를 가르치시고 인도에 가시는 하나님이시다. 말씀하셨습니다. Бурхан хэлэхдээ бидэнд зааж сургаж биднийг удирддаг бурхан гэж хэлсэн. 20절에서 22절까지는 하나님께서 이적을 통해서 하나님 백성들을 구원해 주신다는 것을 말씀하셨어요. 20절에서 22절? 네네네. За 22 дугаар ишлэл болохоор бурхан өөрийнхөө ард түмнийг аврах болно гэж хэлсэн байна. 너희는 바빌론에서 나오라 그랬습니다. За 20 дээр харах юм бол та нар Вавилоноос гарч халдейчудаас зугтаа гэж хэлсэн. 그 갈대아 사람의 땅에서부터 도망치라고 말씀하십니다. Вавилоноос гарч тэр халдейчүүдийн нутгаас зугтаа гэж хэлсэн байна.
여호와께서 그 종 야곱을 구원하셨다. Эзэн бурхан өөрийн зарц Якова зольж гэж авсан гэж байна. 이거는 예, 대명제입니다. 이것은 뭐랄까요? 놀라운 그레이트 서브젝트. 네. 여호와께서 그 종 야곱을 구원하시는 하나님이시다. 이거는 우리에게 정말 큰 확신과 위로를 주시는 말씀입니다. Энэ бол одоо бурхан өөрийн зарц Якова зольж авсан гэдэг нь бол бидний хувьд бол үнэхээр маш агуу итгэл юм аа. 이것을 널리 전파해라, 선포해라. 사람들에게 알려라. Үүнийг дэлхийн хязгаар хүртэл олон хүмүүст мэдүүлж сонсгоо гэсэн байна. 하나님께서 하나님 백성들을 사막, 광야로 지나게 하셨지만 목마르지 않게 해주셨다. Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг цөлөөр дагуулах үедээ тэднийг сангаагаагүй. 또 그들을 위해서 바위에서 물이 솟아나게 흘러나게 해주셨다. Тэр тэдний төлөө хаднаас ус урсгаж усыг оргилуулсан. 바위가 쪼개져서 물이 솟아났다 말씀하셨습니다. Хад хагарч ус оргилсан гэж хэлж байна. 그리고 여호와께서 말씀하셨는데 악인들에게는 평강이 없다 말씀하셨습니다. Харин гин буруутуудад ямарч амар тайван байхгүй гэж эзэн альсан. 하나님이 주시는 평강은 사람이 주는 거하고 다릅니다. Бидний өгдөг амар тайван бол хүний өгдөгөөс өөр юм. 하나님 주시는 평강이 우리 가운데 있는가요? Бурхны өгдөг тэр амар тайван бидний дунд байгаа юу? 하나님 주시는 평강의 특징은 그 속에 위로와 만족이 있어요. 위로와 보호가 있어요. Бурхны өгдөг амар тайван нь ямар онцлогтой вэ гэхээр тэр амар тайван дотор нь тайшрал, тайтгаруулал ба хамгаалалт байж идэг юм аа. 하나님의 위로를 받잖아요, 우리가. Тэгсээр бид нар Бурхны тайтгарлыг авдаг. 그 위로만 받고 끝나는 건가요? Тэгвэл тайвшрал болоо юу? 그 위로 속에는 큰 기쁨과 만족이 있어요. Тэр тайвшрал дотор агуу их баяр хөөр ба сэтгэл ханамж байдаг. 하나님의 위로 속에는 큰 기쁨 그리고 큰 만족이 그 속에 있기 때문에 우리가 행복한 감정을 느끼죠. Бурхны тэр тайтгаруулал дотор асар их баяр хөөр, асар их сэтгэл ханамж байдаг учраас бид нар асар их жаргалыг мэдэрдэг байгаа. 이게 무슨 말이냐면 하나님께서 모든 문제를 해결해 주신다는 거예요. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхан бүх асуудлуудыг шийдэж өгдөг гэсэн үг юм. 내가 그런 사소한 문제까지 다 일일이 기도한 게 아닌데 하나님은
그걸 다 한꺼번에 다 해결해 주세요. Би одоо бурхнаас тэр аар сар жижиг сажиг зүйлийг ууж залбираагүй байсан ч гэсэн бурхан тэр бүгдийг яг нэг дор бүгдийг нь шидэд өгч өгдөг. 이스라엘 백성들이 광야길을 걸어갈 때 하나님 만나를 내려 주셔야 되겠습니다. 물을 주셔야 되겠습니다. 매출하기를 주셔야 되겠습니다. 그런 거 그렇게 일일이 다 구하지 않았습니다. Израиль ард түмэн цөлөөр явж байх үедээ бурхан минь та одоо бидэнд манна өгөх хэрэгтэй байна. Та одоо ус гаргаж өгөх хэрэгтэй байна. Та одоо бидэнд бүдэн шувууг гэлгээх хэрэгтэй байна гэж нэг бүрчлэн гуйж залбираагүй. 하나님은 하나님의 능력으로 또 하나님의 그 특별하신 기적적인 이적적인 하나님의 능력으로 오늘날에도 저희들을 인도해 주시고 평안함을 주시는 겁니다. Бурхан өөрийнхөө хүч чадлаар энэ бүхнийг хийсээр. Тэр өөрийнхөө тэр гайхамшигтай үнэхээр ер бусын тэр хүч чадлаараа өнөөдөр ч гэсэн биднийг удирдах, тайвшруулж өгч байт юм аа. 예. 49장 하겠습니다. За 49-р бүлгээрээ 49장은 하나님의 권고인데요. 권고. 예. 하나님께서 가르쳐 주시고 책망하신다는 뜻을 가지고 있어요. 하나님의 권고. за энэ 49-р бүлгийн маань ерөнхий агуулга болохоор Бурхны заавар зөвлөгөө. 네, 먼저 1절부터 4절에서 하나님께서 하나님의 종들을 세워서 말씀해 주셨다는 겁니다. За эхлээд 1-ээс 4-р ишлэгийг харах юм бол Бурхан 하나님께서 하나님의 종들을 세워가지고 Бурхан өөрийнхөө зарц нарыг одоо гаргаж ирж бидэнд зааж сургаж өгдөгөө. 야, 섬들아, 내게 들어라 말씀하셨어요. За нэгдүгээр ишлэгийг харах юм бол эргийн орнуудаа сонсогдун. 먼 곳에 있는 백성들아, 귀를 기울여라 그러셨어요. Алс холын хүмүүсээ анхаарахтун. 이 섬들과 먼 곳에 있는 백성들은 이방 사람들을 말합니다. Энд гарч байгаа эргийн орнууд болон алс холын хүмүүс гэдэг нь болохоор харь үндэснүүдийг хэлж байна. 여호와께서 태로부터 나를 부르셨으며 어머니 복중에서부터 내 이름을 부르셨다. 그랬습니다. Эзэн намайг хэвлийд байхаас минь дуудсан эхийн өмнөд байхаас минь нэрийг минь дуудсан гэж хэлсэн. 하나님께서 저 이방 사람들에게 하나님 모르는 백성들에게 말씀하시는 거예요. 내 말 좀 들어보라고. 야, 내 말 좀 들어봐라. 내가 말이야. 저 유다 백성들을 자기 어머니 뱃속에 있을 때부터 복중에 있을 때부터 내가 그들을 다 불렀다. 그렇게 말씀하시고 있는 겁니다. Тэр бурхан тэр эргийн орнууд болон алс холын хүмүүс буюу тэр харь үндэстнүүдийг дуудаад энэ үгийг хэлж байгаа. 그걸 За 이제 та нар хамсаж бай. Би өөрийнхөө ард түмнийг Израилийг хэвлийд байхаас нь ихэнх өмнөд байхаас эхлээд дуудсан юм аа. 그걸 이제 하나님의 선택이라고 우리가 말하죠. 하나님의 선택. За үүнийг бид нэр өөр юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр бурхны сонголт гэж нэрлэдэг. 그리고 2절에서는
내 입을 날카로운 칼처럼 만들어가지고 나를 주의 손 그늘에 숨기시며 나를 번쩍이는 화살처럼 만들어 주의 화살통에 감추셨다는 거죠. Хоёр дахь эшлэл дээр амийг минь хурцлж мэт болгож намайг мотрихаа нүмерт тасалсан. Намайг шилмэл сум мэт болгон саадаг дотроо тэрээр нуусан. 나는 누군가요? 내 За 이 입을 날카로운 칼. 나는 누군가요? энд гарч байгаа энэ намайг гэж хэлээд байгаа нь хин юм болоо. 여기서 이사야는 이사야. За Исая. 이사야가 하나님 말씀을 전할 때 그 말씀이 양날선, 날카로운 칼처럼 히브리 4장 12절에 말씀하셨는데요. Еврей 4:12 дээр хэлсэнчлэн 히브리 4장 12절 Еврей 4:12-ыг харъя. 누가 한번 좀 읽어주시겠어요? За нэг нь уншаад өгөөрэй. 히브리 4장 12절 Еврей 4:12. Еврей 4:12 учир нь бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй. Хоёр талдаа эртээ ямар ч хилтнээс урт сэтгэл хийгээд сүнсийг үе мөч хийгээд нугас чүмгийг салталт нэвтрэн ордог агаад зүрхний бодол хийгээд санаагч ялгах чадвартай юм аа. 네, Амен. 네. 하나님의 말씀은 살아있는 말씀이라는 거죠. За эндээс харах юм бол бурхны үг бол амьд үг гэсэн байна. 어떤 양날선 검보다도 더 예리하고 날카롭다. Бас хоёр талдаа эртээ ямар ч элснээс илүү хурцаа. 마음과 영과 관절, 골수 찔러 쪼개가지고 마음의 생각과 의도를 분별해낸다 그랬어요. За тэгээд тэр амьд хурц үг нь сэтгэл, сүнс, үе мөч, нугас чимгийг хүртэл салтал нэвтрэн орж зүрхний бодол хийгээд санаагч ядгах чадвартай байдаг аа. 죄를 다 드러내신다는 거예요. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бидний тэр бүх гим нүглийг ухаж гаргаж ирдэг гэсэн үг. 절대로 죄를 숨길 수 없다는 겁니다. Тэгэхээр бид нар гим нүглийг болоод ерөөсөө нууж чадахгүй байх нь. 하나님의 말씀을 전하면 듣는 대상이나 청중이 죄가 생각나게 돼요. Бурхны үгийг тунхаглах үед сонсож байгаа тэр хүмүүс гим нүгэл нь бодогдож эхэлдэг байна. 하나님 말씀을 들을 때 속에 있는 모든 죄가 드러난다. 죄가 다 드러납니다. Бурхны үгийг сонсох үед бидний дотор байгаа бүх гим нүгэл илт тод болдог. 그래서 하나님의 종을 하나님의 대사라고도 말하죠. Тийм учраас Бурхны зарц нарыг бас өөрөөр Бурхны элч нар гэж хэлдэг. 하나님 말씀 전하는 사람이 제일 무서운 사람이에요. Тэр Бурхны үгийг дамжуулж байгаа хүн бол хамгийн аимшигтай, аймаар хүн байдаг. 다른 얘기 할 필요가 없어요. Өөр юу ч ярих шаардлагагүй.
철학을 말하지 마세요. Философи битгээр 세상 정치 말할 필요 없습니다. энэ битгий улс төрийг ярих шаардлага юусоо байхгүй. 정치가 하고 싶으면 국회의원이 되세요. 목사가 되지 말고. Тэр улс төр ярмаар байгаа бол пастор бололгүй үсээ их хурлын гишүүн бол. 잘못하는 것을 책망할 수는 있지만 하나님 말씀보다 그것이 더 앞서지는 못해요. Сайн улс төрч байж болох юм аа. Тэр сайн улс төрч одоо болоод тэгээд одоо болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг зэмлэж одоо шүүмжилж ярьдаг байж болох юм. Гэхдээ тэр улс төрийн ярьж байгаа тэр яриа болоод Бурхны үгнээс хизээч давмгай байж чадахгүй. 하나님 말씀보다 다른 책, 다른 이론이 더 앞설 수 없어요. Бурхны үгээс илүү урд нь алхдаг. Бурхны үгийн дээр одоо гардаг. Бурхны үгийг давж чаддаг тийм ямар ч ном, ямар ч философи байхгүй маа. Ямар ч онол байхгүй маа. 누가 지은 책에 이런 말이 있다. 그런 말 하지 마세요. Дараас сургаал номлож авах үедээ тэр хэний бичсэн одоо тийм номон дээр ингэсэн байдаг гэх мэт. Ингэж жишээ авах шаардлага юусоо байхгүй. 하나님만 자랑하는 겁니다, 우리는. Бид нар бол зөвхөн Бурхнаар сайрхдаг хүмүүс. 그러면 나를 주의 손 그늘에 숨겨 주신다. 이절 тийм бол яадаг Бурхан биднийг таадаг дотроо нуудагаа. Унтрахаа нөмөрт далталдгаа гэж хэлж байна. 나를 번쩍이는 화살처럼 만들어서 주의 화살통에 감추어 주신다는 겁니다. Намайг шилмэл сум мэт болгож өөрийн саадаг дотроо нуудгаа. 우리는 하나님의 번쩍이는 화살들입니다. Бид нар бол бүгдээрээ Бурханы шилмэл сумнууд юм. 하나님께서 활을 꺼내가지고 활에다 걸어서 탁 쏘는 거 아니에요. Бурхан тэр саадаг насаа сумыг сугалж аваад тэгээд нумандаа хийж агаад татаад тавьдаг тийм үү? 그 우리는 번쩍이는 화살이 돼가지고 날아갑니다. 어디를 향해 날아가죠? Тэгээд бид нар яг тэр шилмэл сум мэт болж хаа нэг тийшээ чиглэн нисдэгэ. Хаашаа нисдэг вэ? 시편 45편 5절에 보면 관역이 나와 있습니다. 시편 45편 5절. Дуулал 45-ийн 5 дээр тэр байрныхын тухай гарч байгаа. 한번 읽어주시겠어요? 45편 5절. За 45-ийн 5-ыг уншъя. Таны сумнууд хааны дайснуудын зүрхэнд хурц. Ард түмнүүд таны өмнө уннаа. 아멘. 원수들의 심장을 꿰뚫는다. Дайснуудын зүрхэнд нэвт одоо хурцаар зоогдтгоо гэж байна. 교만하고 강팍한 그들의 마음을 파괴시켜요. Бардам бөгөөд зөрүүд бидний зүр сэтгэлийг тиймхүү нураадаг. 하나님 말씀 들으면 듣기 싫어합니다. Тэгээд ийм хүмүүс бол энэ дайснууд бол Бурхны үгийг сонсохоор их дургуутдаг. 스데반이 하나님 말씀 증거하는데 사람들이 막 듣기 싫어가지고 귀를 막 막았죠. Стефаник Бурхны үгийг дамжуулж авах үед хүмүүс
байдгаараа одоо дургуутсаж тийм ээ бүр чихээ даран дургуутсаа илэрхийлж эсэргүүцэж байсан. 말씀이 인간의 그 심장을 찔러요. 마음을 Бүр- 찔러요. Бурхны үг тэгэхээр одоо тэр хүмүүсийн хаана нь тусдаг байх нэ? Хаана нь одоо зовогддог хатгадаг байх вэ гэхээр зүрх сэтгэлд нь зовдож хатгадаг байх нэ. 죄가 다 드러나는 거예요. Тэгснээр одоо энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хамаг тэр гим нүглийг нь илчилдэг. 말씀을 들을 때 Тэр бурхны үгийг сонсох үед 우리는 또 말씀을 전하면서 말씀 듣잖아요, 우리는. бид тэр бурхны үгийг дамжуулангаа бас бурхны үгийг сонсдог. 그 말씀을 들을 때 회개하면 돼요. Тэгээд бид тэр бурхны үгийг сонсоод гимшгэд л болно. 회개하면 하나님이 기회를 주시고 또 살려주세요. Гимшгэл юм бол бурхан боломжийг өгч биднийг авардаг. 그런데 4절에 보니까 나는 말하기를 내가 헛되이 수고하였으며 공연히 헛되게 내 힘을 다하였다. 그랬어요. Гэтэл Исая 49-ийн 4-р эшлэлээр нь харин би дэмий хөдөлмөрлөж хүчээ хоосон юмд зарцуулжээ гэсэн байна. 에이, 전도해봤자 아무 소용없다. 성경을 가르쳐봤자 아무 소용없다. 그런 생각 드세요? Тэгээд таймэдэд гаргаад чи ямар ч нэмэр авах. Бурхны үгийг заагаад номлоод чи ерөөсөө хэрэг алгаа гэж тэгж бодож байна. 아무리 가르쳐도 사람들이 변하진 않는다. Хүчнээ заагаад сургаад ч хүмүүс ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй юм байна. 아무리 예수 믿으라 그래도 그리스도를 영접하지 않는다. Хүчнээ хүмүүсийг Есүс итгээ гэж ятгаад хүмүүс Христийг хүлээж авах болно. 그건 원래 그런 거예요, 원래. Тэр чинь угаасаа тийм байхгүй юу? 에스겔 3장에 하나님께서 말씀하셨어요. 2장 3장에 그건 원래 그런 거다. Эсгээл 2 3 дахь бүлгээс харах юм бол бурхан энэ тухай хэлсэн байгаа. Угаасаа наад ард хүмүүс чинь тийм хүмүүс тэгдэг юм аа. 낙심할 거 하나도 없다. Сорроос сэтгэлээр унах хэрэг байхгүй. 원래 그 사람들은 반역하는 사람들이다. Угаасаа наад хүмүүс чинь энэ тэрслүү хүмүүс байгаамаа. 저희도 그들 중에 한 사람입니다. Бид нэр өөрсдөө ч гэсэн тэдний нэг юм. 그런데 하나님께서는 우리를 버리지 않으시고 우리에게 소망을 두고 계시는 거죠. Тэгсэн ч гэсэн бурхан биднийг хайж орхилгүйгээр бидэнд найдлага тавьсаар байгаа. 수고 많이 하는데 하나님께서 보상해 주신다는 거예요. Тэгэд ийхүү бидний тэр зүтгэснийг бурхан шагнадаг гэж хэлсэн байна. 은혜로 갚아주세요. Өөрөөхөө нэгүсээр бурхан төлж өгдөг. 나에 대한 보상도 내 하나님께 있다. 4절 마지막에 말씀하셨어요. 4-р эшлийн төгсгөлд хэлсэн байна. Шагнал минь миний бурхантай хамт юм аа. 네. 잠깐 쉬었다 할까요? 10분 쉬시자고요. За 10 минут завсарлцгаая. 49장
5절에서 7절 말씀은 메시아가 멸시를 받지만 결국에는 승리하신다는 말씀을 하셨어요. 49-р бүлгийн 5-аас 7 дугаар ишлэл болохоор Месиа дарамжлагдан басамжлагдах боловч 열시를 받지만 멸시를 받지만 마침내 승리하신다. дарамжлагдан басамжлагдах боловч ялах болно гэдэг өгүүлж байна. 네, 5절에 보니까 야곱을 주께 돌아오게 하고 이스라엘을 주께 불러 모이게 하시려고 나를 태에서부터 지어 자기 종을 삼으신 여호와라고 말씀하셨어요. 5 дугаар ишлэгийг харвал Яаковыг өөртөө буцаа авчирч Израилийг өөртөө цуглуулахын тулд намайг ихэн хэвлэгээс зарцаа болгосон эзэн одоо ингэж айлдаж байна. 하나님 백성들을 돌아오게 하시는 분. Өөрийнхөө ардам буцаан авчирдаг. 이스라엘을 불러 모으시는 분. Израилийг өөртөө цуглуулагч. 그분은 장차 올 메시아를 상징하고 있어요. 이사야서에서. За энэ хинбэ гэхээр хожим ирэх Месияг илэрхийлж байна. Исая намын хувьд. 그 메시아를 보내신 분 하나님이시죠. Тэр Месияг илгээгч нь болохоор Бурхан. 여호와께서 말씀하시는데 나는 5절 마지막에 여호와 보시기에 존귀한 자이며 내 하나님께서 나의 힘이 되셨다 그랬습니다. За тэгээд тэр Бурхан ингэж айлдаж байна. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй надад Бурхан минь хүч болсон. 그래서 나는 이사야를 가리키기도 하지만 이것은 궁극적으로 장차 오실 메시아를 상징하는 말입니다. Тэр би надад гэж нэгдүгээр биеийн төлөөний үг байна. Энэ нь болохоор Исаяг нэг талаараа илэрхийлж байгаа боловч эцсийн эцэс хожим ирэх Месияг зааж ярьсан үг байна. 메시아는 신약 성경에서는 그리스도시죠. 그리스도. Месия гэдэг маань болохоор шинэ гэрээний хувьд Христ гэдэг үг тийм ээ. 메시아와 그리스도는 같은 단어예요. Месия, Христ гэдэг хоёр үг бол яг адилхан утгатай үг. 히브리어로는 메시아, 헬라어, 그리스어로는 그리스도죠. Месия гэдэг нь болохоор еврей хэлээрээ харин Христ гэдэг нь болохоор грек хэлээрээ байгаа. 무슨 뜻이죠, 메시아가? 그리스도? Месия, Христ гэдэг маань ямар утгатай вэ? 기름 부음을 받은 자라는 뜻이죠. Тослогдсон нэгэн гэсэн үг. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자이다 말씀하셨습니다. Тэгээд түрүү хэлсэн уншсан би эзний мэлмид алдар хүндтэй. 하나님께서 나의 힘이 되셨다 그러셨어요. Бурхан бол надад хүч болдог юм аа гэж хэлсэн.
6절에 주께서 말씀하시기를 네가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키는 것과 이스라엘 중 보존된 백성을 돌아오게 하는 것은 큰일이 아니다. 그러셨어요. За 6 дугаар эшлэл дээр хэлсэн байна. Яаковын босгуудыг босгоно. Израилийн үлдгэсийг сэргээхийн тулд чи зарц минь байх нь өчүүхэн хэрэгэ. 그리스도께서 하시는 이 일은 무엇인가? Христийн одоо ажил юу юм бэ? Христ юу хийдэг юм бэ? 하나님의 종이 되어가지고 야곱의 지파들을 일으키는 것, 이스라엘 중 보존된 백성을 돌아오게 하는 것, 이게 그리스도께서 하시는 일이라는 거예요. За Христийн хийдэг ажил нь гэхээр Бурхны зарц болоод тэгээд Яаковын овгуудыг босгож Израилийн үлдгэсийг сэргээх явдал юм. 이스라엘 백성들이, 유다 백성들이 하나님께로 다 돌아오는 거죠. Израилийн ард түмэн буюу Юдачууд Бурхан руу эргэж ирнэ гэсэн. 또 이방 사람들, 저 이방 사람들 가운데 택한 백성들 구원해 내시는 겁니다. Бас харин дэснүүдийн дундаас сонгогдсон хүмүүсийг аварна гэсэн үг. 그것은 큰일이 아니다. Тэгээ энэ нь бол өчүүхэн хэрэг гэсэн байна. Ийм ч том ажил биш ээ. Ийм том одоо үйл хэрэг биш ээ. 그건 원래 그리스도께서 이 세상에 오셔서 하시는 일이에요. Энэ бол тийм агуу үйл хэрэг биш яагаад вэ? Угаасаа Христийн энэ дэлхий дээр ирээд хийх ёстой зүйл нь байсан. 내가 너를 민족들의 빛으로 삼아서 나의 구원이 땅 끝까지 이르게 할 것이다. 그러셨어요. За цааш нь авралыг минь газрын хязгаар түргэхийн тулд чамайг би үндэснүүдийн гэрэл болгоно гэвэ. 예수 그리스도로 통한 구원 운동, 구속 운동이 땅 끝까지 이른다는 거예요. Есүс Христээр дамжуулан авралын буюу золилтын ажил дэлхийн хязгаар хүртэл хийгдэх болно гэж. 복음의 빛을 비추는 거죠. Тэгээ үндэснүүдийн гэрэл болгоно гэсэн энэ гэрэл бол сайн мэдээний гэрэл юм. 큰 빛이 저기 어두움을 뚫고 땅 끝까지 가는 겁니다. Тэр агуу их гэрэл тэр газрын хязгаарыг хүртэл гэрэлтүүлнэ. 땅 끝은 어딘가요? Газрын хязгаар гэдэг нь хаанах юм бэ? 말세의 땅 끝은 어디? 몽골인가요? Дэлхийн төгсгөлдөх тэр дэлхийн хязгаар нь газрын хязгаар нь Монгол юм болов уу? 몽골 사람들이 어디? Бурхны үгийг сонсоогүй хүмүүсийг хэлнэ дэлхийн хязгаар гэж. 땅끝이란 하나님의 말씀을 듣지 못하는 사람들. 그렇죠. 그게 맞는데 땅 끝은 원리적으로 예수 믿지 않는 사람이 땅 끝이에요. 나티 зөв байна тийм ээ. Тэгээд дамжлын хувьд Есүс итгэдэг хүмүүс хаана тэр газрууд газрын хязгаар юм аа. 몽골 사람들 다 예수 믿고 교회 다니면 어떻게 될까요? Монгол хүмүүс бүгдээрээ Есүс итгээд чуулганд явдаг. Чуул яах вэ? 주일날 되면 모든 가게들이 다 문을 닫아요.
Эзний өдөр буюу бүтэнсэн өдөр нэм гараг болонгод бүх дэлгүүр хоршоонууд хаалга хагаад 주일날 되면 거리에 사람들도 없어요. эзний өдөр гадуур дэмий сэлгүүцэн явж байгаа хүмүүс ч байхгүй. 모든 관광지도 주일날 되면 다 정상적으로 영업을 하지 않아요. Тэгээ аялал жуулчлалын газрууд чинь одоо тэгэл амралтын өдрүүд 7 өдрийн сүүлээр л хамгийн ихтэй ажилладаг шүү дээ, тийм ээ. 그럼 어떻게 될까요? 몽골. Гэтэл аялал жуулчлалын газрууд ч гэсэн эсний өдөр хаалгаа хагаад тэгэх юм бол Монгол ямар болох вэ? 세계에서 제일 잘 사는 1등 국가가 될 겁니다. Энэ дэлхийн хамгийн сайн сайхан амьдралтай тэргүүлэгч улс болох болно. 제가 보장합니다. 네. Би баталгаа өгье. 여러분들이 중요한 분들이죠. Тэр та нар бол маш чухал хүмүүс юм. 바른 교회를 세우는 일, 참 교회를 세우는 일이 정말 중요합니다. Зөв чуулганыг байгуулах, жинхэнэ чуулганыг байгуулах нь маш чухал юм. 그러기 위해서는 하나님의 종들이 성경을 잘 바로 배워야 됩니다. Тэгэхийн тулд Бурхны зарцнаар эрдээд Библийг маш сайн сурч тэгээ бас заадаг байх хэрэгтэй. 하나님의 구원이 저 땅끝까지 이른다는 거예요. Тэгснээр Бурхны аврал газрын хязгаарт хүрнэ гэж үз. 그러나 멸시도 당하고 미움도 받는다는 거예요. Гэвч жигшигдэж басамжлагдмаа гэж хэлсэн байна. 그리스도께서 고난 당하실 것을 말씀하신 거죠. Энэ болохоор Христийн эдлэх зовлонг гэж байгаа хэрэг. 7절에 말씀하셨습니다. 7 дээр хэлсэн байна. 멸시당하는 자, 민족의 미움을 받는 자가 있다. Хүн бүхэнд жигшигдсэн, үндэснүүдэд басамжлагдсан. 그러나 왕들이 보고 일어서며 군주들이 엎드릴 것이다. 그랬습니다. Хэдий тийм боловч хаад үзээд босно, ноёд ч сүгдэж мөргөнө гэж бас хэлсэн. 그리스도의 복음이 마침내 승리할 것을 가르쳐 주시는 거예요. Энэ бол Христийн сайн мэдээ эцсийн эцэст ялах болно гэдгийг харуулж байгаа. 우리도 복음을 전하고 하나님의 일을 하면 멸시를 받을 수도 있고 미움을 받을 수도 있습니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй Бурхны үгийг амжуулж Бурхны сайн мэдээг тунхаглаж Бурхны ажлыг хийх юм бол хүн бүхэнд жигшигдэж үндэснүүдэд басамжлагдаж болох юм. 또 통치자들의 종이 된 것처럼 보일 때도 있어요. Бас захирагчдын зарц болсон мэт харагдаж ч болох юм. 예수님께서 십자가를 지시기 전에 어떤 고초를 겪으셨습니까? Есүс загалмайг үүрхээс өмнө ямар зовлон эдэлсэн бэлээ? 그러나 결국은 하나님께서 하나님의 구원 운동이
승리하도록 하신다고 말씀하시는 겁니다. Гэвч эцсийн эцэст бурхан өөрийнхөө тэр авралын ажлыг ялалтанд хүргэх болно гэж хэлж байна. 여호와는 신실하시고 거룩한 분이시다. 그러셨어요. Эзэн бурхан бол итгэмжит бөгөөд ариун нэг юм гэж хэлсэн байна. 그다음 8절부터 13절에서는 메시아 되시는 메시아께서 자기 백성을 빛 가운데로 인도하시겠다고 말씀하세요. 8-аас 13 дугаар эшлэлээр 여호와께서 메시아께서 자기 아. 백성을 빛 가운데로 인도하신다. 메시아 우리의 ард түмнийг гэрэл рүү дагуулах болно. 8절에 여호와께서 이와 같이 말씀하신다. 은혜의 때에 내가 내게 대답하였고 구원의 날에 내가 너를 도왔다. 말씀하셨습니다. 8 дугаар эшлэлдэр эзэн ингэж айлдаж байна. Тааламжтай цагт би чамд хариулж, авралын өдөр би чамд тусалсан. Би чамайг сахин хамгаал өгөөд газрыг дахин сэргээд зүтгэцэн өмчийг буцаа өвлүүлэхийн тулд чиний ард түмний гэрээнд төлөө өгнө. 고린도후서 6장 2절에 이 말씀을 인용하셨죠. 고린도후서 6장 2절에 2-р Коринт 6-гийн 2 дээр энэ ишлийг юусан ба иш татсан байгаа. 은혜의 때는 언제이고 구원의 날은 언제인가? За тэгвэл энд үгж тааламжтай цаг гэдэг нь хизээ гэлж байгаа юм бэ? Авралын өдөр гэдэг нь хизээ юм бэ? 은혜의 때는 고난 가운데 있을 때를 말해요. Тааламжтай цаг гэдэг нь болохоор тэр зовлон дунд байгаа цагийг хэлж байгаа. 이스라엘 백성들이 이집트에서 종살이 할 때, Израилийн ард түмэн Египтэд боолчлогдож байх тэр цаг 은혜의 때. бол тааламжтай цаг юм. 구원의 날은 언제죠? Авралын өдөр гэдэг нь хизээ юм бол 이스라엘이 이집트에서 해방되던 때. Израиль Египтээс чөлөөлөгдсөн тэр өдөр. 야곱이 야복강에서 하나님께 기도하며 씨름할 때. Бас Яаков Ябок голын иргэдээр бурханд хандан залбирч бурхантай барилцаж байсан тэр өдөр. 은혜의 때. Тэр өдөр бол тааламжтай цаг юм. 구원의 날은 언제죠? Авралын өдөр гэдэг нь юу? 형 에서와 만나서 화해했네요. За тэгвэл Яаковын хувьд бол Исавахтайгаа уулзаад эвлэрсэн тэр өдрийг хэлж байна. 히스기야 왕이 병들었을 때. Хизкия хаан өвдсөн тэр үед 네가 이제 얼마 살지 못하고 죽게 될 거다. 주변을 정리하라고 말씀하셨죠. тэр үед болохоор чи одоо удахгүй өөхөх болно. Тийм болохоор одоо асуудлуудаа зэгцлээ гэж хэлсэн. 하나님께 부르짖었습니다. Хизкия хаан бурхан тандан хашгиран залбирсан. 구원의 날이 찾아왔네요. Тэгээд авралын өдөр ирсэн. 요셉이 감옥에 있었습니다. Мөн Йосеф шоронд орсон. 누명을 쓰고 보디발의 감옥에 갇혔습니다. Хилсэргээр Патифар ихнэрээс олж шоронд орсон. 그때가 언제라고요? Тэр нь ямар цаг гэнэ? 은혜의 때다. Тааламжтай цаг. 구원의 날이 찾아왔습니까? Тэгээд авралын өдөр Йосефт ирсэн үү? 바로가 요셉을 불렀죠. Ирсэн. Фараон Йосефийг дуудсан. 이집트의 총리가 되었습니다.
Тэгээд Египтийн ерөнхий сайд болсон. 그러니까 은혜의 때와 구원의 날은 항상 같이 가는 거예요. Тэгэхээр энэ тааламжтай цаг, авралын өдөр гэдэг чинь үргэлж хамт явж идэг байна. 동전의 양면과 같아요. Яг л зоосны хоёр тал шиг. 고난이 많고 어려움이 많을 때 그때가 바로 은혜의 때다. Зовлон их байх тусам, бэрхшээл их байх тусам тэр нь тааламжтай цаг байдаг. 하나님께 부르짖게 돼 있어요. Тэгээд тийм цаг ирэхэд бурханд залбирхаас өөр аргагүй болдог. 그 말하지 않아도 하나님께 죄를 회개하게 돼 있어요. Тэгээд хэн нэгэн сануулж хэлэхгүй байсан ч гэсэн тэр үед хүмүүс гим нүглээ улаахаас аргагүй болдог. 그 구원의 날이 곧 도래하는 거죠. Тэгмэгц авралын өдөр ирдэг байна. 영적으로는 은혜의 때는 바로 신약 시대를 말해요. Сүнслэг талаас нь аваад үзэх юм бол тааламжтай цаг гэдэг нь шинэ гэрээний үеийг хэлж байгаа. 그리고 이 은혜의 때라고 하는 말은 하나님의 은혜가 없이는 살 수 없는 때를 말해요. Тэгээд бас энэ тааламжтай цаг гэдэг нь бурхны нэгүслэл байхгүй бол болохгүй тийм цаг үеийг хэлдэг. 환난, Гайзовлон, 시험, сойролт, 고난, зүтгүүр, 핍박의 때. авчлагын үед. 그때는 하나님의 은혜가 아니면 우리가 살 수가 없어요. Тийм үед бурхны нэгүслэл байхгүй бол бид амьдарч чадахгүй. 그때 내가 너를 보호해 주겠다 말씀해 주셨습니다. За тэр өдөр би чамайг хамгаалнаа гэж байсан. 백성의 언약으로 너를 주겠다. Чамайг ард түмний гэрээний төлөө өгөх болно. 땅이 회복되고 Газар дахин сэргэн 황폐한 유업들을 상속하게 될 것이다. сүйтгэгдсэн өмчийг буцааж өлөөлөх болно. 그리스도를 통해서 하시는 구원운동, 생명운동을 말하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ нь Христээр дэмжүүлэн хийгдэх авралын амийн ажлыг хэлж байгаа. 9절에 잡혀 있는 자에게는 나와라 하고 어두움에 있는 자에게는 나타나라 말할 것이라고 했습니다. 9-р эшлэлээр тийхүү хоригдохстод гарч ирэх түн, харанхуй цогцлод ил гарах түн гэж хэлнэ. 어디에 잡혀 있는 이 사람 뭐 어디에 잡혀 있는 거죠? 왜 감옥에 들어가 있는 거죠? Тэгэхээр энэ хоригдохсод гэдэг нь яагаад энэ хоригдож байгаа юм бэ? Яагаад тэд шоронд орсон юм бэ? 마귀의 종살이하고 Чөтгөрт боолчлогдож, 죄의 종살이하고 гим нүгэлд боолчлогдож, 세상의 종살이하고 дэлхий боолчлогдож, 물질의 종살이하고 эд зүйлсэд боолчлогдож, 사람의 종살이하는 불쌍한 사람들. хүмүүст боолчлогдож байгаа тэр өрөвдөлтэй хүмүүсийг хэлж байна. 그 종은 자유가 없어요. Тэр зарцад бол ямар ч эрхчлөө байхгүй.
또 흑암에 쌓여 있는 사람들이 있습니다. Бас харанхуйд суугчид гэж байна, тийм ээ? 만 어둠 속에 살아요. Бас харанхуйд суудаг хүмүүс. 기쁨이 없어요. Ямар ч баяр хөөр байхгүй, 만족이 없어요. сэтгэл санамж байхгүй. 그런 죄 가운데 사는 사람들에게 하나님께서 그리스도를 통해서 빛을 비춰주신다는 겁니다. За тийм хүмүүст бурхан гэрлийг тусгаж өгнө гэж. 흑암 속에 있다고 말하고 있잖아요. 9절 중간에. 9-р эшлэлдэр тийм ээ харанхуйд суугчид гэж хэлсэн байгаа. 양식을 얻지 못했어요. 먹을 게 없어요. За тэдэнд идэх юм байгаагүй. 하나님께서 그들에게 양식을 주십니다. Харин бурхан тэднийг олох болно. 먹을 게 없어서 굶으면 얼마나 비참합니까? Идэх юм байхгүй үлсэн гэдэг ямар өрөвдөлтэй байдаг вэ? 우리 한국도 한 4, 50년 전만 해도 굶는 사람들 많았습니다. Манай Солонгос улс ч гэсэн 40-50 жилийн өмнө өсөглөн хүмүүс олон байсан. 학교에서 급식 같은 거 없었어요. Сургуулиас өгдөг өдрийн цай хөтөлбөр ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юм юу ч байгаагүй. 다 도시락 싸가는데 가난한 집 아이들은 도시락을 싸오지 못했습니다. Бүгдээрээ л тус тусдаа хоолоо идэх юм аваад ирдэг. Гэтэл тэдний дунд сурагчдын дунд тэр ядуу айлын хүүхдүүд бол ямар ч тийм хоолгүй ирдэг байсан. 친구들은 다 점심시간에 밥 먹는데 먹을 게 없어요. Тэгээд өдрийн хоолны цаг болоход найзууд нь бүгдээрээ хоолоо идэж сууж хахад тэр хүүхдүүд юу ч идэх юм байхгүй сууж байдаг. 얼마나 서럽고 우울합니까? Ийм байна гэдэг ямар гомдмоор тийм ээ ямар сэтгэлээр унмаар манахаас өөр аргагүй байна шүү дээ. 우리 속담에는 3일을 굶으면 도둑질을 한다는 말이 있어요. Манай Солонгосын нэг юм зүрэг гэх юм да 3 өдөр үлсэхэд хүн хулгай идгээ гэсэн үг байдаг. 배고픈 거는 힘든 겁니다. Эцэвснөө гэдэг бол үнэхээр хэцүү зүйл. 근데 이 심령이 배고픈 사람, 하나님으로 배고픈 사람이 있는가? За гэтэл түнс нь үлсэж байгаа. Бурхнаар үлсэж цангаж байгаа тийм хүмүүс байна уу? 하나님의 은혜를 간절히 사모하는데 그 은혜를 받을 수가 없네요. Бурхны нэгүслийг үнэхээр хүсэмжлээд байдаг. Гэтэл тэр нэгүслийг нь хүртэж чадахгүй байна. 진리의 말씀으로 하나님의 말씀으로 배불러야 되는데 이 말씀을 은혜를 받을 수가 없네요, 도대체. Бурхны үгээр, Бурхны нэгүслээр цатах ёстой. Цатгалан байх ёстой байтал тэр нэгүсийг, тэр үгийг юусоо олж авч чадахгүй байна. 그리스도를 만나기만 하면 되는데 Уул нь бол Христтэй л уулзахад болчих байтал 신령한 만나도 없고 영적 샘물을 마실 수가 있을 텐데 말이죠. тэр сүнслэг маннаг
олж авч чадна. Христэл уулзах юм бол яг эсвэлэг дээр хоолыг авах боломжтой болно. 많은 하나님의 백성들이 이 굶주리는 배고픈 시대를 만났어요. Маш олон бурхны хүмүүс яг тэр одоо юу сүнслэг өсгөлөнгийн цаг үедээ учирч байсан. 아모스 8장 11절에 말씀하셨죠? Амос 8-ын 8장 11절, 11 дээр хэлсэн байна. 11절, 12절 좀 읽어주시겠어요? 11 12 дуурчлыг уншаа. Харагтун би газар дээр өсгөлөн гэлгээх өдрүүд ирж байна гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Талхаар өлсөх бус, усаар цангах бус. Харин эзний үгийг сонсохын төлөө өлсгөлөн байх юм. Ард түмэн тэнгисээс тэнгис рүү умардаас дорн хүртэл хэсвчлэн. Эзний үгийг тэд ирж хаан ийш тийшээ явавч эс олноо. 여호와의 말씀을 구하러 여호와의 말씀을 찾기 위해서 사람들이 막 이리저리 다니고 있습니다. Эзний үгийг ирж хаан хүмүүс ийш тийшээ явж исэн. 근데 얻을 수가 없네요. Тэгсэн ч гэсэн олж чадахгүйсэн. 하나님이 땅에 기근을 보내신다고 말씀하셨습니다. Бурхан ган гашгийг илгээнэ гэж хэлсэн байдаг. 그것은 영적 기근이고 영적 기갈이라고 말씀하셨습니다. Энэ нь бол бурхан тэр ган гашиг биш өсгөлөн илгээнэ гэж хэлсэн байна. Энэ нь болохоор талхаар өсөж усаар цангах бас харин сүнсний өсгөлөн сүнсний цангаа байх юм аа. 그러니까 누군가 하나님의 말씀을 잘 전하는 그런 충성스러운 하나님의 종이 있으면 그때 어떻게 될까요? Гэхдээ бурхны үгийг одоо сайн дамжуулдаг, бурхны үгийг сайн зааж сургадаг хэн нэгэн байх юм бол тэр үед яах вэ? 하나님께서 자기 양들을 그 충성스러운 목자에게 자기 양들을 보내주시겠죠. Тэр итгэмжит зарц руугаа тэр итгэмжит хончин руу бурхан өөрийнхөө хондыг явуулах болно. 그러면 이제 길에서도 먹을 수 있고 모든 벌거벗은 산들에서도 목초지를 찾을 수 있게 된다는 것입니다. Хэрвээ тэгэх юм бол тэр хонд хаанаас ч гэсэн юу идэж тэжээлээ олж авч чаддаг болно. Замын хажуугаас ч идэж тэжээлээ болно. Нүв нүцгэн уулнаас ч идэж тэжээлээ болоод идчихдэг болно. 예수 그리스도로 말미암아 메시아를 통해서 이제는 10절에 배고프거나 목마르지 않을 것이고 열기와 태양도 그들을 해치지 못할 것이다 말씀하셨습니다. Есүс Христээр буюу Месиагаар дамжуулан тэд өлсөхгүй, цангахгүй, айгам халуунч наранд захиулахгүй гэж хэлсэн байна. 10 дугаар эшлэлээр Исая 49:10 дээр. 계시록 7장 15절 17절에 말씀하셨어요. Айлчлал номын 7-гийн 7장 15절에서 17절 15-17 дээр бас хэлсэн байна. 좀 읽어주시겠어요?
Нэ. Тиймээс тэд Бурхны сэнтийн өмнө байдаг бөгөөд түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй түүнд үйлчилдэг юм. Сэнтид залрагч асраараа тэднийг дээгүүр нь бүрхэнэ. Тэд цаашид өлсөхчгүй, цангахчгүй. Тэд наранд шарагдахчгүй, ямар ч халуунд халахгүй. Сэнтийн голд байгаа хураг тэднийг хариулах бөгөөд амийн усны булгууд өөд хөдлөх болно. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно гэлээ. Амен. 네. 우리 어용 씨 성경 안 보세요? За оюун Библийг яагаад харахгүй байгаа юм бэ гэж. 계시록 찾아보셨어요? Сая ирсэн илчил номыг хамт уншив. оюун нэмий 아니고 언웅 нэм. 어느 씨. 설렁설렁 하시면 안 됩니다. За тэгээ анхааралгүй байж болохгүй шүү. Хичээлтэй анхааралтай оролцоорой. 계시록 21장 3절도 한번 보실까요? 무슨 데로서 계시록 성경 책이 책이 아니라 휴대폰에 있는 앱 있잖아요. 성경책을 옆에 두시고 같이 해야지. 성경책을 옆에 같이 두고 하셔야 됩니다. 계시록 21 Библийн номоор нь харж явах хэрэгтэй шүү. Номоо хажуудаа заавал байлгаж явах хэрэгтэй. 계시록 Илчил номын 21장 3절도 보시자고요. 계시록 21장 1장 3절. За дахиад илчлэл 21-ийн 3-ыг басаарай. 읽어요? 네네네. За 21-ийн 3-ыг уншия. Сентинес гарах чанга дууг би сонсов. Харагтун Бурхны асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд түүний ард түмэн болж Бурхан өөрөө тэдний дунд байж Бурхан нь болно. 4절 좀 읽어주시겠어요? 4절. 4-ыг бас уншия. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл гэж байхгүй гашуудах, уйлах, өвдөгдөж үгүй болно. Учир нь анхны юмс өнгөрөн оджээ гэв. Амен. 네. 그리스도에게로 가면 다 살아나는 겁니다. Христээр л очих юм бол бүгд аврагдана. 왜냐하면 오늘 10절 마지막에 이는 그들을 불쌍히 여기는 자가 그들을 인도하며 물이 솟는 샘으로 그들을 이끌 것이기 때문이다. 그랬습니다. Учир нь энэрэгч нь тэднийг удирдах ба усны өндруудын хажуугаар дагуулна гэж 49-ийн 10 дээр хэлсэн байна. 우리가 해야 할 일은 뭔가요? Тэгэл бидний хийх ёстой ажил нь юу байх нь вэ? 그리스도께로 인도하는 사람들이에요. 예수님께로 인도하는 사람들. Христ руу, Есүс рүү удирдах нь бидний хийх ёстой ажил юм. 내가 주인공이 아니에요. Би бол өөрөө гол дүр биш. 세례 요한이 요한복음 3장에서 말씀하셨죠. Иохан номын 3 дугаар бүлэг дээр баптист Иохан хэлсэн байдаг. 그는 흥해야 되고 나는 쇠해야 된다. Тэр мандах ёстой харин би буурах ёстой гэж хэлсэн. 하나님의 일만 잘 되면 돼요. Бурхны ажил үйлсэл сайн болж байвал тэгэл болоо. 그러면 저와 여러분도 성공하는 겁니다. Бурхны ажил үйлсэл сайнаар бүтэж сайнаар болж байх юм бол бид нар ч гэсэн өөрсдөө сайн сайхан болно. 11절에 내가 나의 모든 산들을 길로 만들고 나의 대로들을 만든다는 거예요. 하나님께서. Цааш нь 49:11 дээр
Би бүх уулаа зам болгож замууд минь өргөгднө гэж хэлсэн. 그리스도께로 오는 예수님께로 오는 대로가 만들어진다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл Христ руу, Есүс руу ирэх тэр зам бий болно гэсэн. 사람들이 먼 곳에서부터 온대요. Тэгээд хүмүүс бүр алс холоос ирнэ гэж. 북쪽에서도 오고 서쪽에서도 오고 저 Зарим 신임 땅에서도 온다는 겁니다. зарим нь Умардаас ирнэ гэж байна. Зарим нь өрөндөөс ирнэ. Синимийн газраас бас зарим нь ирнэ гэж. 신임 땅은 저 페르시아 쪽에 있는 땅이에요. Энэ тэр Синим гэдэг нь болохоор тэр Персид байдаг газар. 먼 곳에서부터 여러분 교회로 찾아옵니다. Ийм алс холоос хүртэл хүмүүс танай чуулган руу ирнэ. 오랫동안 차를 타고 예배드리러 와요. Бүр хол байдаг, гэр нь хол байдаг ч гэсэн машинаараа тэр холоос яваал ирнэ. 그래서 여러분, 뭐 이렇게 먼 데서 오냐? 가까운 데 있는 교회 나가라고 그렇게 말하실 건가요? Тэр холоос явж байгаа, холоос цуглаандаа ирж байгаа хүмүүст та нар юу юм хол явдгийм бэ? Гэрийнхээ ойрхон цуглаанд л явахгүй юу гэж хэлэх үү? 절대로 그렇게 말하면 안 됩니다. Тэгэж юусоо хэлж болохгүй. 아니 양이 생명의 말씀 얻겠다고, 양식 얻겠다고 수고해서 오는데 그 왜 오지 말라 그래요? Гэхдээ тэр хон чин тэр холоос тийм ээ амийн тэр хоолыг идэх гээ, тэр амийн үгийг олж идэх гээд тэгэж зүдэж зүтгэн байж ирж байхад битгий ирээ гэж хэлж яаж болох вэ? 주일 예배 드리기 위해서 비행기 타고 올 수도 있어요. Тэр танай чуулганд эзний өдөр мөргөл өргөхөөр бүр онгоцоор ч хүн ирж болно шүү дээ. 절대 뭐 가까운 교회를 가라 뭐 그런 말 절대 하면 안 됩니다. Тэр та нар ийм хол битгий иржээ яах нь ойрхон цуглаандаа явахгүй юу гэж юусоо хэлж болохгүй. 하나님께서 사람들 보내주세요. Бурхан угаасаа хүмүүсийг өөрөө илгээдэг. 소문이 나요. За тэгээд хүмүүсийн дунд одоо яригдаж эхэлнэ. 야, 어디 교회 가면 진짜 하나님 말씀 들을 수 있다. Тэр чуулганд очих юм бол жинхэнэ бурхны үгийг сонсож болно. 야, 어디 가면 진짜 하나님의 참 종을 만날 수 있다. Тэр чуулганд очих юм бол бурхны жинхэнэ зарцтай уулзаж болно. 그 다 진리를 사모하는 사람들, 믿음 있는 성도들이 그 양식을 얻기 위해서 찾아오게 돼 있어요. Тэр тийм жинхэнэ итгэлтэй, жинхэнэ тэр үннийг хүсэмжилдэг хүмүүс бол тэр жинхэнэ хоолыг олж идэхийн тулд, сүнслэг хоолыг олж идэхийн тулд тэгж танай чуулганыг ас холоос ч гэсэн зорин ирж болох юм аа. 지금이 은혜 받을 때고 지금이 구원의 날이다. Энд хэлсэн байгаа шүү дээ. Таал яг одоо тэр тааламжтай цаг чинь одоо яг тэр авралын өдөр чинь байна. 그러니까 13절에 하늘아 기뻐 노래하여라, 땅아 즐거워하여라, 산들아 소리를 높여라. Тиймээс 13 дахь эшлэлээр хэлсэн байгаа. Тэнгэрээ баярлан орлогтун, газраа баясагтун, уусаа бахтан дуулагдун. 하나님께서 고난받는 자기 백성들을 구원하신다. Учир нь эзэн зовж зүдэрсэн ард түмнээ аврах болно. 그들을 위로해 주시고 불쌍히 여겨 주신다.
тэднийг тайвшруулж, тэднийг энэрх болно. 다 즐거워하고 기뻐하고 만족할 때가 도래할 것이다. Бүгд баярлан баясаж багтан дуулах өдөр ирэх болно. 기도할까요? За залбирцгаая. 거룩하신 하나님, 하나님의 은혜를 감사드립니다. Харин бурхан минь ээ, таны нэгүсэлд талархаж байна. 지금이 바로 은혜 받을 만한 때고 지금이 구원의 날이라고 말씀하셨습니다. Та хэлэхдээ яг одоо тааламжтай цаг, яг одоо авралын өдөр гэж хэлсэн билээ. 하나님 보시기에 합당한 하나님의 종들이 되게 해 주시옵소서. Бурхан таны мэлмид зохистой зарцнаар байхад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 다들 고생하셨습니다. За бүгд маш их хичээлээ. 네, 수고하셨습니다, 네. 목사님. 다음 시간에 또 만나겠습니다. 네, 네, 따라 네, 올게요. 건강하세요. 네, 발사. 안녕히 계세요. 네, 감사합니다. 감사합니다.